Tuğanдар, assalamu alaikum, urmаттуу козу көрөрмандары, саламатсыздарбы? 2-may 2026-жыл мына ушундай козулардан тартып көргөзөбүз Сокулук мал базарынан. Видеого тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анан кийин мына козулар тартып көрөбүз. Не дейт экен? Козулар канчадан козулар? Козулар 16 жарымдан. 16 жарым? Жок, 16 жарымдан дүңүнө, бирден 17. Эркек ургаачы кандай? Эркектер, кочкорлор, Кочкорлор экен. Ургачы да барбы? Сиздикиби негизи? 5 ургачысы бар. 5 ургачысы бар экен. 5 ургачы бар экен. Онлайн сатабы? Же сатпайбы? Кайсы? Кош керек, сатат. Телефонуңду айтасыңбы? Телефон номериңи. Айтып кой. Жаш бала экен бирок. Алам дегендер гана чалыңыздар, 0555 0555 01 1954, чалыңыздар. Алам дегендер, туугандар. Байке кандайсыз? Канчадан козулар? Курукка 14 жарымдан болуш. Болушу 14.500 сомдон. Кочкорлорбу? Же аралашпы? Ургачы калган Калган эркек алты эле ургач экен. Бирок чоң экен, байке. Мына. Онлайн сатасызбы, онлайн? Ушундай эле базардан. Макул, мына ушундай. Сокулук мал базары. 1 айлыктар окшойт. Кандайсыздар, эжелер? Канчадан баалары? Баалары курукка 8 жарым. 8500 сомдон экен. Курук дүңүнө. Эркек ургачы кандай? Аралаш экен. Онлайн сатасызбы? Номер айтып коюңуз. Көп экен го. 0773 170783 деген номерлерге кайрылыңыздар. Алам дегендер болсо. Ушул жерде козулар бар экен. Ассаламу алейкум. Канча баш? 5 баш. Ургач эркек? Ургачы эркек Аралашпы? Канча айлыктары буларыңыз? 2,5 айлыктар. Канчадан сурап атасыз? 13.500'den bereli деп. Сурап атасыз, 13.500 сомдон. Базар канчадан берди? Мына чоң берелеге. Мына кичинерактар экен. Ар дайым үйдө барбы ушундайлар? Бар, сатасы? 10 баш бар экен. Алыс жактан көрүп аткандарга доставкада эле уюштуруп бересизби? Манас аэропорттон. Манас аэропорт жактан экен. Анда телефонуңузду айтып койбойсузбу? 0221 43 64 43. Мына ушул жигитке чала бересиздер туугандар. Бишкекке доставка кылып берет экен. Ушундай козулардан алам дегендер болсо көрүңүздөр. Мейли. Ушул жерде соода болуп атат. Шит көрөйлүчү. 13 сурап атат. 13.200 сомго беремин дейт. Козулар экен. 13.200 сомго. 13.000. Yok vermeyin mi? 13.000 be gene? Ya. Мына. Ушуну? 13.000 ден. Bozularsın kaç var? Otur satayım. Чоң козулар мына. Кире берген жерде турат. Канча экен баасы? 23.000 ден. 23.000 ден. Кириңиз. Мына кеттик. Ассаламу алейкум, аба. Кандайсыз? Канчадан? 23 tortamda. Экөөнү 12 арашандар 12,5 миңденби? 12,5 миңден. Эркектерби? Кочкорлор мына 12,5 миңден. Киргенде эле ушул байкебиз сатып атат. Бул жакты көрөчү жакты. Ассаламу алейкум. Кимдики экен? Сиздики? Кандайсыз байке? Булардын баалары канчадан болуп атат? 16 миң. Эркек ургач аралаш 16 миңден дүңүнө сурап атасыз, Булар канча айлыктар байке? 3 ay. 3 айлыктар, Соода болду негизи? Берди ба? 13.300'den beri. 13.300'den бериптир, байкебиз бербептир. 13.500'den берсе берет билесиз? Номер калтырып койбойсузбу эгер ушундайлардан алам десе? 13.500 сомдон мына эркек ургач аралаш чоң ургачы эркек аралаш экен 3 айлыктар экен. Номерин алып берейин, алып. Эгерде ушундайлардан алам дегендер болсо, канча баш бар бул жерде? Ondan 15 deyit. 15. Çok. Bağısı bir aytat. 15 штук var eken. 705. 0705 37. 37 73. 73 36. 36. Rahmat. Mına çalıp görüңүздөр tuganda. Bayke assalamu aleykum. Kozulарды kançadan surap atасыз? 15 ming so'mdan. Erkek bardығы. Бар erkek eкен mına. Çoğun eken bu. Бұл başka. Bular bununuz kança? 23? 23 eken. Sodanızdı versin. Bayke, şokoladlar kançadan şokoladlar?
Bağısı. Ve aleyküm assalam. Kandayız? Yaxşısı? Bunday bunu tetik жерде daha birisi var. Ha, bu yoqda. Real ne bolsa o'sha 20 dan. 20'dan. Qo'chqorlar bu? Yo'q, erkak nima urg'aч. Biri urg'aç. Araşan biri. Araşanlar, he? Ha. Kulakları bor. Cho'ng-cho'ngdek eneleri mana. Birinchida turadi. Birinchida turganlar, he? Mana. Ha, qashdan ekan o'zi da. Razlazlari, emilar yaxshi dam. Yaxshi, he? 20 karishli bo'lib qoldi. Shokolad bo'lib qoldi-da ularimiz. Ha, yaxshi. Soda berdi mana. Bermey Bak. qo'y. Yaxshilaqay malga beradi. Qanchadan berib edingiz? Tandab olganga bor. 19. Ha, 19'dan. Degan menen tandab oladi degan Ha, tanda. Siz o'sha düğüne satasiz. Yaxshi olmoqda. O bir yil satib sanab ketadikizda, ma'qul. Sodangizni bersin, ha. Nima ular bağlari? 40 mingdan so'radim, nasıl? Qanchadan? 40 mingdan. 40 ming so'mdan so'rayaptim. Nasrov 3,5 aylık, 3,5 aylık Nasrovning liniyasidan deb. Bari qo'chqor bu? Cho'tan qo'chqor ekan. Mana mo'g'lar Belovetski'den, Belovetski. Belovetskiy, Moskovskiy rayon. O, mana. Uyda bormi shunday 30 20 15 deganday. Bolot. Bo'ladi, nomer aytsangiz bo'ladi onlayn. 0775 0775 05 05 95 95 15 deydi. Mana nomerlar. Mana soda Düşmeyelim. tushirib beradi ekan. 40 mingdan so'rayapti.